سلاو ریزه بینرین هجا دوی برنامه نو دج کردویزیون جدنگ امریکا جو واشنطن امی چند مجار و بابت نو پیشکشی و بکن. دم باش تماشاون هجا. آبوریا ترکیه دمین آستانگ درباز با او پرین ترکیه همبری دلار امریکی نرخ خو گلک وندار کریه. سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان امریکا جبو تیگ وبرن آبوریا ترکیه تمام برده که. ترکیه گمرک لسر هندک آلاوین امریکا وکو اتومبیل و میو توتنی به دو برانبر زیده کرد و اوتول هلدان همبر جزاین امریکا دیجی ترکیه لسر گرتنا قشه اندرو برانسن. بهای لیره ترکیه بر ریجا 45 صدی داکفت و اول نزمترین بهای هر جو دسپیکا و ساله. سردریا انقره یا هفدم دیگل گرجیا دنافبرا هر دو اندام ناتو دا هی بساناهی باندور لسر بهای لیره ترکی همبر دولاری کرد. سروک امریکا دونالد ترامپ لحفتی آبوری بریارا زیده کرنا بهای گمرک بسر المنیوم و پیلای ترکیه زیده کرد. ود برسفدا سروک کمار ترکیه رجب طیب اردوگان گود ترکیه و دست جه کرستین الکترونین امریکا بردد وکو آیفونه. امی بایکوتا بر همین الکترونین امریکا بکن. اگر وان آیفون هبه لجهه کی دی سامسونگ هیا و لولات ما وصل هیا. تکلین ترکیه دیگر روسیا یک جه اگرین گرجیا دنافبر ترکیه و امریکا دایا. دو کنفرانس که روزنامه‌وانی دا دیگر وزیر دربیه روسیا سرگئی لاوروف مولود چاوش اغلو پشتراست کرد که ترکیه دیجی جزایانه چه جه امریکا بتیان هر ولات دی. Baskıyla, tehditle ya da yaptırımlarla de prensibe de emil dici cezayane çe Amerika be yan velatê din be û me piştgiriya cezayên Yekîtiya Ewropa li dijî Rusya jî nekiriye. Wezareta Derveya Amerika li ser zarê peyvdara wan Heather Nauert got pirsa abûriya Tirkiye peywendî bi cezayên Amerika ve niye? I think what we're seeing overall Ez bi giştî bawer dikim û şarazayên aborî bawer dikin ew li Tirkî çê dibe ji siyaseta Amerika derbas dibe. Kêşa aboriya Tirkiye di gel cezayên Amerika dest pê nekir. Tevî girjiya di navbera her du welatan da lê li ser astê diplomasiyê bilind têkelî berdewamin. a national security advisor. Şîrervanê Parastina Niştîmanî John Bolton di gel balyozê Tirkiye li Washington kom bû. Danûstandinên me di gel Tirkiye berdewamin û Bolton bi taybet li ser mijara qeşa Branson rawista. Diplomatê Amerîkî ew ê bi karê balyozî li Enqere radbir Jeffrey Hofner seredana qeşa Branson kir û daxwaza çareseriyeka lezgîn bo pirsa Branson û tevaya girtiyên Amerîkî li Tirkiye dike. We continue our call on Turkish authorities. Em bi berdewamî daxwazê ji Tirkiye dikin derbarê girtiyên me û ji wana Branson û hikûmeta min daxwaza azadkirinê bi awayekê lezgîn dike. Tevî ku dadgeheka Tirkiye careka dî daxwaza qeşa Branson bû azadkirina wî red kir lê peyvdarê Serokkomarê Tirkiye İbrahim Kalin dibêjit em amade ne danûstandinan li ser tevaya mijaran digel Amerîka bikin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. سروک امریکا دونالد ترامپ بردوامیya gazin û rexneyên xwe li ser hesabê xwe yê medya civakî dike li dijî lêkolînên ser şêwirmendê wînî taybet Robert Mueller ji bo pêwendiyên bi Rûsya re gohîna jî bi dawî nebûne. Meha Gulanê Serok Trump gotbû ew ê kêfxweş be dema bilêpirsîneran re biaxive. Girêdayî pirsa parêzerê min kesek ji min zêdetir naxwaze biaxive ji ber ku piraniya parêzeran tiştan nabêjin. Ez dixwazim biaxivim ji ber me tiştek çewt nekiriye li gel Rûsan destberdan çê nebûye û çi astengiyek jî nîne. Lê hefteya borî parêzerê Trump got axiftina bi Mueller ra dê me tirsî be. Çima hûn wî texne bin sond xwarinê ma hûn dibînin ku em bêaqilîn tu dixwazî wî bidiye sondê û şahidjûriyê pê bikey em nahêlin efyeke çêbe. Di zincîrek twîtan da li dawiya heftiyê Serok Trump derbarê mijarê rexnekirin û bi taybetî serdozgerê giştî Jeff Sessions û got serdozgerê me yê giştî tam tirsiyaye û neketiye nava tevgerê. Yekşemê şêwirmenda Serokî Kellyanne Conway rexna qulupandin. Ez bawerim serdozgerê giştî di çarçoveya qanûnê da karekî gelek jihadî dikir. Lê wî xwe dûr ragirtiye. û ya serokî bi rastî divêt ew ku Amerîka di pirsa Muellerî da di demekî destdayî da bigehte armancê. Heta niha hebûna destekiyê digel Rûsya nehatiye dîtin û tu vê baş dizanî. Parêzerê Trump dixwaze pirsa lêpirsînan derbarê Rûsya li meha Îlûnê bi dimahî bihên berî ku helbijartinên mijdarê yê nîv demê li Amerîka pêk bihên.
ایلهان امریکا بربجارا دموکراتنا بو هلبجارتنا گشتی یا ولایت میناسوتا و چافکانی باور دیکن که اوه بیته هلبجارتن جبر که میناسیتا پرانیا دنگ خود ددن دموکراتان. جاولره کو ایلهام عمر ده هلبجارتنا میناسوتا ده سر بکه و به اندام کنگرس امریکا. از گنجکی پنابر مدین خواندنی ول من. او خورتان فهم دکه و آلیه لیبرال جا آلیکاری ددنمه داکو بیته هلبجارتن. بنێرینا من بەریە ئیلهام عومەر gelek ji me nedizanin me rêveberiyekî çawa heye. Bi newzedbûna wê em niha pitir bala xwe dideyne vê yekê. Xalit Muhammed piştgirî dide İlham Emer di derbarê kêmkirina deynên Taliban de. Ji zankoya mînasûta zanistê siyasî dibêje dengên Somaliyan beşek ji serkeftina İlham Emer'e. But that is not enough to prevail in a district in which Somalis دنگ سومالیان تنی نبسه جبو هلبجارتنا وی شبر که جمارا وان نگلکه و دناف خود جی پارچه نه. دنگ نو هر وها دنگین کبن نها جبو کارکی زور دست پیدا که. نها از باش آماده ما خبر هف بکم دجی ریک خستنین کو سیاستا ترسه جبوی دابشگرن و دستوردان سیاسی بکارتینن. İlham Emer namzet Partiya Demokrate û di ji hingavên desthilatdariya Trump'e. Xalit Muhammed hêvî dike ku İlham Emer yê bikare bandora xwe li ser siyaseta Kongresê ew ku di derbarê penaberan de bike. Wekû penaber em rastî astangan hatin ku Trump vê yekê fehm nakir. Di çendîn meha de hilbijartina giştî yê bête pêkanîn. û welî xuya dike ku ew ê qezen bike. Ji ber ku ew herêmoya namzedbûna xwe diyar kirî piraniya dengê xwe didin demokratan. gelek ji Kurdên Sûriye bi giftugoya birêcîma Sûriye re ne. Lê belê li gorî raporta peyamnêrê me Mehmûd Balî li Kobanî hin kes jî bi tirsin gorê cîm dîsanê vegere û bi quwet bibe û destê xwe dîne ser herêmên wan. Berî demekê şandeyek ji Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê serdana baytexta Sûriyê kir û li gor gohat ragihandin wê hîn serdan berdewam bibin. Xelkê Bakurî Sûriya jî bi van serdanan da mijûl dibin. Got beşek ji xelkê herêmê gotibêjan erênî dibînin û diyar dikin got tenê bi rêka gotibêjan ev alozî dê bi dawî bibe û ev şer were seknandin. Dengê Amerîka nêrînin hîn ji welatiyên Kobanê girt. Kobanî tekez dikin got dîroka vê rejîmê bi Kurdan ra ne baş e. Got gelek ji wan berî şer hatin girtin û rastî zordarî hatin. Ji ber wê jî ew dibînin got gotibêjin bê piştgiriya navnetewî û taybet Amerîka wê bê encam bin. Em jî şeibekî wek xemî xelkê hez dikin ku mesela ittifaqek çêbe ku ve xelka faydakê bibîne ku em ji rehetiyekê wek xelk dinya çawa îşte em jî wek vê xelkê îş bibin. Em hez dikin ku îfadat çê bibin ku li gel rêveberiyê ve pêk werin. Ne ku mesela ittifaqat hema bawerine dev me nexêr em we hez nakin. Ku pêk werin ku xelk jî faydakê jî vê pêkwatinê bikibin. Tevî got xelkê Kobanî gotbêjan wek gavekî pîroz dibînin û hêvî dikin got ev şer were seknandin lê metirsiyên xwe jî ji bîr nakin. û diyar dikin got vegera rejîmê li herêmên Kurda wekî berê naye qebûlkirin. û dibe got şandeya Mesedê taybetmendiya Kurdan wekî netew berçav bike. û nabe got li hevkirina wan li ser xûna cangoriyên me bin. Ne wek berê. Ne wek berê. احترافی ما بکه زمانی ما بکه شهیدی ما بکه محزکن وگره هم حزکن هرن ورن و هم حزکن وگره نوک بره نوک وقت ظلمت کر و دکر وگره احترافی ما بکه هێژایە bi bîrxistinê gotmeha borî da şandeyek ji Meclisa Sûriya Demokratîk serdana Şamê kir û li gel rayedarên hikûmeta Sûriyê civiyan. Di encam da hat ragihandin got her du aliyan li hev kirin got ev gotpêj berdewam bikin. Beşek mezin ji xelkê Kobanê gotpêjin di navberî Meclisa Sûriya Demokratîk û rejîma Sûriyê da erênê dibîne. Lê dîsa jî metirsiyên wan hene got rejîm wekî berê vegere û ew jî cihê nerazîbûnê ye li cem wan. Mehmûd Balî dengê Amerîka
باجار کوبانه هاد دیارکردن که ارتش رژیم سوریه جبو اپراسیونک لسر ایدلب آماده‌کاری خوانتینه جه که ایدلب وک هرمه که داوید دست سرهلدرین سوریه دت ناسین و هر وها ایدلب نیز افرینه که اونو چگهانا دنگ امریکا به خلق افرین چندین هفت پیوین پیکانی و لسر و اپراسیون او راپورت پیکانیه. بنابراین افرینین لهرما شه باب چاوکی شوپینر لآگاهین اپراسیونا پیکان یا ارتشا سوری دیجی کومن تونتل ادلبه دنرن. افرینی گوته بجداریا هزن سوریا دموکراتیک هسده دوی پنگاوه دا ارینی دبینن و او بهیوین اف اپراسیون در فتک بیش برزگار کرنا افرینه. ولاتی بناو محمد حسن امیداویه که به اپراسیونا ادلبه را حسد افرین آزاد بکه دا کوفگرن وارخه قصد جهای گرک هوجی اخو سوریه هوجی تفه ببه معنی ادلب گرزگار بکن جرابلس گوب هر درکه ونه و داعش و داگر کریه ترکو گرک تفه ببن ادلب رزگار ببه عفرین اهم شی بری یا گرک عفرینو مرزگار ببه هم تفه ببنه هر وها هم پنابرن عفرین دبینن کو تفلیبونا حسد دوی اپراسیون ده دوی به مسوگری به جورزگار کرنا افرینه وکا ولاتی به ناوی حسن برکو دویجه طالب الدنيا كي تجمني فاتشاتنا وامجي كوكي مسد وكي ملاتي عفرين بالطيبات عامل كتري بغاز عامل شربكن ضمانه عفرين جرك الضمانات نتني جسوري بن ضمانات كنا نتوي يعني اما متحده بالدويه امنات بين لا وامبروا تشتيجي نكون بم برزانمجي لام يشي ضمانات برزان لانه بري بر ببختي انيا سليمه برد برا انيا سليمه بالطيباتي روسا وامريكا جونيا سليمه میدیا علی ده همان باوریه دایه که بجداریا حسده دوی به گارانتی ناونتوی با جبو و گروان یا افرینه مسو گربه وقتی زي ما قصد كتاب شرعي ادلي ببنم ضمان دولية دخوزن انه هدفك او كابع عفرين بريقو ام ريزوركن كام شعب انه عفرين يخم دخوتو ام كوك برنودن جعالي خوفا نوزد بلال دبينه كو تشتكي باشا كو ارتشا سوري و حسده دست به اپراسیون بکن جبو داوی آنینا هبونا ترکیه جناو آخا سوریه و ها نرین آخا بارو دکن ام دخوزن هر و چتنا اردوغان عفرین تحلیل کری نه عرض اردوغانه ام دخوزن ورشی پاکش ببه وقت جرابلس وقت بابه ام دخوزن و ترکیه مثلا هرش هونی سر و سوریه ما سر با ملتی ما ام دخوزن هب چتنا اردوغان مثلا به زوری ونی سر با شعبی به زور ظلمت داره ارتشا سوری خوشبو ایریشا سر استانا ادلبی آماده دکن هن آگاهی دیار دکن کو پیکانا هس هدیجی تولیوی اپراسیونی ببه لو ما پنابرین افرین دخوازن اف بشداری ریل بر آزاد کرنا افرینی وکه نوروز رشا دنگ امریکا شهبه دو مالباتên Kurd li Bakurê Kurdistanê piştî çend salan ji dijminatiya hev bi alîkariya saziya civakî komela metînan li hev hatin. Peyamnêra me Xedîca Farqîn li wê civatê amade bû û ev raport ji me re amade kiriye. Endamên eşîra Metîna salekberê li Amedê komeleyek vekirin û li ser çareseriya pirsgirêkên endamên eşîrê di nav xebat û hewildanan dane. Eşîra Metîna li Amed, Mêrdin û li Rihayê nişteciye û tê gotin ji milyonek zêdetir hejmara wan heye. Komela Metîna digel serokê eşîrê Mihemed Şerîf Temel du malbatên xwendar li gundên Dêrikê li hev anî. 4 sal berê ji ber mesela erd malbata Kaya û Öz Yılmaz li gundê Gresêr pevçûn û 3 kes ji mala Kaya hatin kuştin, 6 kes birîndar bûn. Di nav 2 salan de ev û mesela xwînê û ji hev mêran kuştin. Di doza xwînê de di nav 3 salan de 5 kes hatin kuştin lê komele ji bo xwindariyê bi dawî bike û ji bo zêdetir mirovneyî kuştin nav her du malbatan dîtin û wan hev anîn. Roja yekşemê li gundê Gresor bi rûspî û mezinên eşîrê bernama li hev hatinê hat sazkirin. Bi hezaran kes ji gundên derdorê beşdarê rêwresmê bûn. Aliman ji Qur'anê ayetên li dijî kuştin û xwindariyê xwendin û pesna aşitiyê û li hev anînê dan. Divê însanek yekî bê xerabiyê bike ew xwe neke feqet xelk bike jêr bibe. Ew şîrîkê wî gunhayê heta ra qiyametê. Serokê eşîrê Mihemed Şerîf Temel dibêje eşîrê wan aştî xwaze û behsa li hev anîna her du malbatan dike. Du hundurê Metîna eşîretî de du hev ailê me sê hev ailê me ortawan de dijminacak çêbûye.
tamam aşiretame, kanaat önderlerime, din adamlarime, em pebre, ama dora 4 salayı em pivere, uğraşmıştım. Çok şükür meyli vasaklamış ki em pür memnunum, em tamam aile xwe memnunum, em çok teşekkür ederim. گوندیم که بیشتر برنامه آشتی جیبون که خوشی خواه آنین زمان. جبو آشتی از آدم بدره. اما خوزیدی تشتر چینه با اولی چینه بانا، ابی آشتی از چینه بانا. دائم آشتی بانا. هر وقت آشتی بانا. ام بارشا گریه سور و آسیسانه بو ام جبو بارشا واناتنه ام جی میوانی هاتنه و ام دوی بخیر و خوشی و ان شاء الله جار تشکی وایا جی چینه. çok şükür barış bu iş bu barış ematine. Em giş memnunun yani. İnşallah vatıştana davi çeyne be. Allah em dava barış edikin, em dava özgürlük edikin. Millet eme. Xudê Teala haçer rahmet kiriye Xudê Teala sabr dayağ bedwan. O Xudê Teala barış eteke o bir milleta inşallah tamam hadede netake. Ev barışame ava 4 sal beri ev davat bir ortaya da bu. İca malavan ava Müslüman mesela vakitini Xudê xeyrak şa kabul ki و مالوان آباب مثلا بارشا چکری مالبات لسر قرآن سونده خوارن و الهوهاتن سروکی کوملا متینا آیدن پرینچی اولو ده درباره لهوانینا خوینداران بانزانیاریان پاروید که ev komela me 5 salı ev düşmaniyet nav mervani me devam dikir em malbat olarak metin olarak jer hassız bun Xudê jwan razı bim tevdek ali kartî bi şev biro xebat kirin yani ev malbat em giştik rahatsız bun çevrece rahatsız bun gerçekten em pê üzülmüştü bun ama Xudê jwan razı be ev malbat me 4 sala çûn hatina wan îro ev barşa wenî sağlamış kirin em pê kêfxweş bûn Hêjayê gotine ku ji bo xwarina aştiyê têrî 5000 mirovan 14 conayka hatin şerjêkirin. Xecîcan Falqîn, Dengê Amerîka, Gundê Giresor, Mêrdîn. مرعی حسین د سالا 1986 د دما شر د ناوبرا ایران و عراق ده جالی ایران و هاتی بو زندان کرن و د سالا 2010 د جهاد بردان پشتی 24 سالا او وگرا مالا خو لبله گلک درک مای جبر کو داعش دوکر و کچکوی کشتی بو افقال میره لسال 1986 هات اخسیر کرن د شر قادسیه دا لباشور عراقی لسرخط سنوری و هات زندان کرن جلای هزین ایران و حتی سال 2010 یانکو 24 سالین گنجاتیا خود زندان دا بوراند و پشتی وگریان کور ساوای بوی زلام و خودان جنو زارو بله بدیت نازارو این خواه شاد نبو جبرکو شر داعش لموصل جسرجم 4 زاروینوی 3 هاتن کشتن 2 کرو کچک و بتنی نها کچک مایه راحوا وطلعوا على اساس يعبرون مع دركدا كوجتاخ الثوره بوتاخ آبال سرپرا يرموك رادرباز بن برف خاندگی باب ليلى ركتن هزن امنيل وي جهيبون گهشنا حمام عزائم ولوير كمينكا داعش ابو زاروكن من گرتن جنو مرجي جدا كرنو سري صبيجن آزاد كرن دمجن نوان هاتين گوتی نما ام دی فراچون دا کود گل خوبینین بله دم ام گهشین مدید او کشتیه از دخازا موچه خانه نشینه با هر دو کرن خود کم و دخازا مافه کچا خود کم او هاتیا کشتم به چتاوانه کبید از دخازا مافه خود کم کو 24 سالاج تمنه من چوینه زندان ایران دا و از کاملانا گنجیا خوبم نها و گریام کالمیر از جی دخازا موچه خانه نشینه کم کو مافه هر کسیه فريد حقي تقاعد اللي يحقق اي انسان مواطن بسيط يعيش بهذا الوطن همی دما خما گران یا دیگه لو ما هفجینا مرعی حسینی جبر بیرهاتن زاروین خواه نکاریتن دمال دا بحویت و دبیجیت هر دم زاروین من لبیرا منن والله ما طيق عايشين بس افوت ابكي خدي از نکارم الویری بجیم همه از بجورت کبم از دست بگریانی دیگم جبر که من زارو که خالویری بخودان کرینه نتنی از ناوی آواهی دادگریم هر جهه که از بیم از دگریم و نکارم وانا جبیر بکن روژا دوی از چون من بسیارا کچا خواه کر لما مام زاوای خواه گویال تاخی در گزلیه
گوتا من توپک یا مالا کچا تکتی لیبلی تشتکنینه هر اوی دمی کرک بناو خالد گوتا من کس جمالا کچا تنمایه همی هات نکشتن لا حجية كلهم ميتين قربانیên şerê Daeş li bajarê Mosilê û taybet li Mosila kevin gelekin belê nimonên wekû xêzana mer'î kêm têne dîtin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosil. Gerokû vekolînerê İngilîzî John Smith ji berî 400 salî li devera Virginia û Maryland geriya bû û nexşeyek ji 11 çeman re çêkirbû. Niha ev nexşe bi alîkariya teknolojiya rê dide ber mêvan û geştyaran. Li ser çemê patûktan ku milekî kendava Chesapeake ya li Marylandê ev yekcînsek kelekê ye ku bi aliyê Ryan Abrahamsen hatiye plankirin û çêkirin. Ev damezirinê treyên 360 ye ku şîrketek nexşekirina dîtbarî ye. Ku ji bernama dîtina kolanan ya Google'ê îlham girtiye. Abrahamsen seferên ji bo çema nexşekirina dîtbarî ya 360 dereceyê û biramanek ku di nav qeyikê da ye ava kiriye. Hilbirandina nexşekirina dîtbariya çemek karekî dijwar e. Li stûna navendî da 6 kamîra li jûrîn, sensorek ronahiyê û alavek GPS heye. û li vir li jêr jî kompyûterek bi gelek ronahî û rûberekê dezdanî heye. Ew kamêra bi kompyûterê kar dikin. Kompyûter jî di heman demê da hevrêziya GPS, zexta barometrîk, şilî û germahiyê tûmar dike. Ji ber ku motorên bendavê yên li patûxtan kamereyên bi mercekên berfireh goşekirî her 12 metre carê da bi hevdemî ve nedikşîne. Ev ji bo afirandina gerîna dîtbariya panoramakîya avî bi sedan hezeran ve neyan bi kaliteya bilind dikşîne. îro Abrahamsen ji bo nexşeya çemê patûxtan 20,000 weneyên din ku ji kendavekî hatiye kişandin û bi her tişt ku bi rêda tê dîtin zêde dike. Gerînên dîtbariyên li 11 çemên kendava Chesapeakeê aliyê paristina Chesapeake ve tê finans kirin. Paristina Chesapeakeê grûbek jîngehî ye û li ser malpera wan dikarin werin dîtin. Em dixwazin mirovan derbarê çemên xwe de agadar bikin, wan bo gerîna çeman û lêgerînên kendava Chesapeakeê teşwîq bikin, da ku ew parastina kendavê bikin. Abrahamsen dibêje ku dema ku gerînên dîtbarî bêdeveya çeman nîşan dide, ev pirsbirgirêkên jîngehî jî nîşan dide. Rihîna levên avê, pîzbûn û gilêşê bahost înin, bibîne pir lastîk û teker di cûbarên avê de hene. Tenê vê nîşan bidî, ji bo her kesî dê xweyabek û pêwîstî paqijkirin û çavdêriya zêdetir heye. Lê jîngeh û beravên em lê dijîn. Çemên wekî patûxsen û êdin ku di herikên kendava Chesapeakeê nêzîkî bajarê mezin mîna Washington û Baltimoreê ne. Ev yek ji bo gel bêtir derfet dide ku ji kendava Chesapeakeê kêfxweşî bigirin. Mirov dikarin plansaziya gerînên dîtbariyên xwe ji malên xwe an ji karên xwe bikin. Lê dîsa ew li derve li ser avê an jî li ku derê bin biriya telefona xwe dikarin bikarbînin. îro çem beşek rêka sedvanê John Smith Chesapeake ya neteviya dîrokî ne ku ev li Amerîkayê ji bo hemû ava rêka yekemî ne. Belgefilmek di derbarê bûyerên salên notan de li Mêrdînê qewmî nehate amedekarin û di van salan de gelek kes ji aliyê hêzên Tirkiye ve hatibû windakirin. Dayrektorê vê belgefilmê Welsî Altay bi vê rêyê dixwaze balê bikişîne li ser wan bûyeran. Bîstûnê cotma 1995 li navçeya Kerboranê Girêdayê Mêrdînê sê jê zarok heft kes di serdegirtina malan de tên binçavkirin. Piştî binçavkirina van kesan, desthilatdarên dewletê van kesan serwenda dike. Di çerçoveya vê operasyonê de sê jin ji tên binçavkirin. Piştî ev her sê jin ji aliyê leşkerên Tirk ve tên binçavkirin dibin tabûra jenderman ya Kerboranê. Ev her sê jin li vir sê roja tên îşkencekirin û paşên serbest tên berdan.
6 آذار 1996 جوان 7 کسان سلیمان سیحان هاتی بنچافکری و پاش هاتی سرونداکری لا شوی دبیره که ده تیدیتن. چاویش پسپوری بناو بیلال باترر اف بیر دابو نشاندان. چیروکا باترر جه دبوک چیروکا ونداهین کربورانه. بیلال باترر جه لطابورا جندرمه یا کربورانه ده سروندا کرن. در هنر و ایسال تای لسر و بویره بلیا فیلم بناو بیر چکر. بلیا فیلم لسر چیروکا ونداهین کربورانه. تکوشین و برخوادان مالباتان یا جبو هستی ونداهین خواهو دوه پیواجوه ده زورین جیانکری ده برچاوان. دوه بلیا فیلم ده گلک جاران متافورا بیره جده دیتن. جبر کو پشتی کشتنا وان کسان هستین وان و هستین گلک ونداهین دن دبیران ده هاتن دیتن. گلک کرد دوه باوریه ده نه کو زاروکین وان هاتینه شوتاندن و جالی دولت و آویتینه دبنه وان بیرانده. جبر و اکیجه گل وان بیران بکار ناینه. در هنر و ایسال تای لسر بلگه فیلم بیره جبو دنگ امریکا خافت. مالباتا را امچون ما هن بیر وکرن هن هستو دیتن یعنی وی سرمای دا وی باگری دا وی آوی دا کسین هور دعا دکن که زاروکی وان او هستو ببه هستوی زاروکی وان یعنی ام ولاتا کی یوسا دا دجین که مرن ایدی دبه مزگینی جبو مالباتان یعنی هستو دبه مزگینی یعنی بیاموان هفپار تکوشین و برخودان بو دخواست یعنی دگوتون حیا ام نگیجن هستوی خو برخودان آمد تکوشین آمد لهمبری وی سیستمی و پرگاله نقده بیاموان هفپار او بو تکوشین بو برخودان بو بیاموان دودیا دگو ام هستویا ببینن و او هستو جبو مبه مزگینیک یعنی ام هستویا ببینن او جبو مزگینیک کیف خاشیک و پیام هفپار او بو یعنی یک یادنجی پیام آن هفپار کسین سوجدار بیوسته ورن دارزاندن تقص ورن دارزاندن و سوجدار کرن یعنی ورن دارزاندن و جزای خوب بگرن. در هنر آلتای دبیجه ایشن وی گلی ایشن وان دایی کن هنه از دخوازم تکوشینک چوال لهمبر دولت هاتیه کرن بدم نشاندان و وها گوت برخودان اوان بگینم یعنی قادا غلطه سرای قادا لیسه جزیره دنگ و قادته بگین ما آرژانتینی دایکن آرژانتینی دایک شیلیه بگین ما وان جبر کو ایش او جیوه ایش دکشین از خوازم وردا دنگ وان بگینم هف در هنرال تای حتی نها جبو بلگه فیلم سریل هشتی فستیوالن بیانی دایه حتی نها 10 جوان فستیوالان برسوا ارینی دایه آلتای جبو سلیدان وان فستیوالان دبیجه خواسته کامن اوه کو بلگه فیلم لقاده و نورتوی ده بدیتن. حتی نه تن مالباتان بلگه فیلم تماشا کرینه. دبه کروژن پیشیا مده آلن استانبول آنجلا مده نشاندانک تایبت چه به. دمها تباخ ایدهجه ده چرچوه فستیوالان ده به دهان خوانشاندان ده چه ببن. من بوتانی دنگ امریکا استانبول. بله ارام راستی تشتکی گرینگه گو سینما کار به او بیرین گو راستقین دناو جیانا کرده چی بوی بین برچاوا و فیلمی بیر گو چیروکاوی بلکی تواشتر زانه چیروکاوی گل غمگین یعنی سالن نوتا ده دیروکا کردن ترکیه ده گلک سالن گل غمگین بو گل کس واندا بین دوان سالن ده او خودین و کسج هین همبره وانه یعنی چونگو هین تبرمک نکتی دسته و ده نزانن اف باوین وان خورتین وان کچین وان هین ساخان نساخه جبر وی که یعنی دوه او سالن نوتا نین جبیر کرن و او فیلم وسا و بلگه فیلم وسا یعنی باله دکشن لسر و ایشه که مروف دی سواروجا یعنی بیر بینن و بزانه چات یا سر و جبر وی یعنی کارن هولی گل گرنگن بله بینرین هجام گشتن داویا و برنامه حیا برنامه دنی بمینن د خیر و خوشیه ده گل سلافوریس ببینن خیر و خوشیه ده